Delegacija lekara, fizioterapeuta i medicinskih sestara specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača boravila je u radnoj poseti u rehabilitacionom centru Grombing u Austriji, gde je imala priliku da se detaljno upozna sa novim profilima medicinskih usluga koje će od 2025. godine biti primenjene i u radu specijalne bolnice. Tim povodom u ovoj ustanovi je priređen skup na kojem su zaposleni koji su učestvovali u ovoj poseti sa svojim kolegama podelili novostečena saznanja, iskustva i informacije o novim načelima profila medicinskih usluga koje će biti implementirane u narednoj godini. Naša ustanova je obnovila ugovor sa penzionim osiguranjem Austrije ove godine i u ovom aneksu ugovora smo dobili ne samo više pacijenata, ne samo bolju cenu i dužinu trajanja koja ovog puta nije ograničena, nego ono na što smo posebno ponosni to je da smo dobili besplatnu edukaciju od strane penzionog osiguranja Austrije, od njihovih lekara i dobit ćemo, kao što je obećano, i novu opremu. Prvi korak je već načinjen. Delegacija specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača na čelu sa pomoćnikom direktora za nemedicinske poslove i medicinski tim od 2 lekara, 2 više fizioterapeuta i 2 medicinske sestre bila je u Austriji i oni će danas prezentovati našim zaposlenima svoje iskustva i kako je svako od njih sa svoje strane video to što je novo, jer kao što smo već i najavili, mi od 1. januara 2025. godine ulazimo u novi profil rehabilitacije, psihosocijalne rehabilitacije i upravo na tu temu je i bila ova poseta i nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti edukaciju naših kadrova i saradnju sa penzionim osiguranjem Austrije i da će to višestruko doneti korist i našim zaposlenima, a i našim pacijentima. Sedmočlanu delegaciju specijalne bolnice u radnoj poseti Austrijskom rehabilitacionom centru Grombing, specijalizovanom za medicinsko-profesionalnu rehabilitaciju neuroloških i ortopedskih bolesti i terapije nakon amputacija, činili su pomoćnik direktora za medicinske poslove, 2 lekara, 2 viša fizioterapeuta i 2 medicinske sestre. Glavni cilj naše posete je bio da se upoznamo sa tim novim profilom medicinske usluge kojeg ćemo od početka 2025. godine da sprovodimo u Banji Koviljači. Ono što smo naravno videli to je pre svega jednu izuzetnu uređenost celog tog prostora, ogroman prostor kojim raspolaže rehabilitacioni centar koji je jako modern i veliki, a koji se opet nalazi u jednom izuzetnom prirodnom okruženju. Imali smo priliku da vidimo najsavremeniju opremu koju oni rade, način na koji su organizovani, a isto tako bili su jako gostoprimljivi i da kažem izašli su nam u susret da nam objasne one najznačajnije elemente ovog novog profila i na koji način da sprovodimo rehabilitaciju kod pacijenata. Za sada su to pacijenti Zavoda za penziono osiguranje, što ne znači da u buduće na ovaj način rehabilitujemo i naše ostale pacijente, obzirom da se ovaj vid rehabilitacije i lečenja sprovodi isključivo u banjama Švajcarske i Austrije. Glavni u stvari princip te rehabilitacije je psihosocijalna rehabilitacija, znači ne podrazumevamo i nije nam samo cilj da pacijenta funkcionalno oporavimo, znači da on ima određeni obim pokreta u kuku, laktu, da dostignemo taj nivo, nego da sagledamo njegov psihološki aspekt, njegove karakteristike, njegovu socijalno okruženje i da delujući na sva 3 aspekta zajedno sa funkcionalnim omogućimo njegovu bržu participaciju, odnosno povratak na radno mesto i u socijalnu sredinu. Znači cilj je da se pacijent što pre, da kažem, na najadekvatniji način vrati svoju porodicu, odnosno vrati na radno mesto, a da pritome mu mi najviše sa sva 3 ta aspekta. Jer poznato je da, na primjer, čovek može da ima obim pokreta, fleksiju u kolenu i jedan i drugi, a jedan može da savlada stepenice i da hoda, drugi ne može iz nekih drugih još razloga, ne samo funkcionalnih. Stečeno iskustvo u Austrijskom centru bilo je korisno i inspirativno i doprineće unapređenju usluga specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i ispunjenju najviših međunarodnih standarda.